Ya sen la tate jela vondo. Hambe shilungu vondo bar event huku. Yo, yes, welcome to Kazankule Entertainment, Jihombo Swash. Nibile na kambe hii video yota kasango funingena hii Tshinya Vatshwa. Topic here. Kuhumelela ni Tshinya Vatshwa. Is Tshinya Vatshwa good? Are you good, bro? So I think uvatse kuhumelela ni Tshinya Vatshwa. Tshinya Vatshwa phela is a comedian. So what is going on? Angaba andla some comedy jayana or something is wrong now. Let's go and find out. Subscribe, like, share, comment, tap na notification bell so kulon upload the 20 videos. So got to something now. Kufana na mali amdende. Yeah. Okay, let's go. Just Tshinya Vatshwa sisungule so erangla khomisiwa awojeni engala lokho bangikhomisa hamba bangikhomisa kuba ayayarela tuhunyi na ahlasela na swiharhi na sweswo da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 ddadand 'Ka video kara coming some sort of like papilaro ka le a ri tsalwe timhaka ta ku yena wa vitaniwa hojini fana tatatenga eva a hlamusela la ku if ku ri na loyi a nga ni khomisa loyi ni n'wi tivaka ti ta vuya ngopfu yi ta bola TikTok ivi loko a ha tshamile before a ya a hojini va hisa tihunyi ta yena dimani loko a hisa tihunyi ta yena a kwata dimani a hlundzuka a balodi within 30 minutes a vuye khale naswona a kaya sweswo ivi a vulavula la dimani a ku no eva heta a teka nkuma lwako mina ni BNB I'm going to lawyer ni ya ka ti lawyering engineering ni tani ya lawyer loyi a nga hisa tihunyi letiwa ivi dimani loko a vonake la kha teka nkuma lwa loko a teka nkuma lwa i rivale one thing na yena nga tsemelela tihunyi letiya eva tiveka la loro na yena i nga a teke something aris Ivine Diman andla lawyering style yale. Mshaka mbiri leyi lava ku ni pfuna hi mhaka mayelana na tihunyi ta mina. So kuna mfundhisi van'wanyana va kombele ku va kombela nkuma ntsena a va lavi swo tala. Lowu u ya ka mfundhisi lowu. Ivi lowuwa wun'wana nkuma u kombele van'wana va n'anga lo u ya tin'angeni loko a heta sweswo Tshinya Vatshwa was seen drinking a tea lana a mixa vonaka khani mati ya dimani a karhi mixa a karhi chela masi ya vana tiyeni a karhi hlamusela ku eish a mi swi tivi leswi mina ni swi twaka laha swilo leswi nandziha ku tlula mpimo masi ya vana loko un'wana a ri na vana va yi tirhisi swa ka tsandzeka a nga ma afford masi lama Tshinya Vatshwa swi chela tiyeni ivi xiphuza hi ndlela yo fana leyo ivi endzhaku ka nkarhi vele hina n'wana u fana na mina swi teka as a Tshinya Vatshwa is just a comedian hi ndlela yo fana leyo u lava ku draw attention ka vanhu va ta ka yena vele ya a kota ku kula that name must go ani artist you know what they say artist then again ile Tshinya Vatshwa se vonaka ka yi dya vuswa na pizza a mi tivi ku mivhondo leya a yi dyetetela leya swiharhi leswi a swi dyetetela leswi swa na tithanyana na tisukumbela na makhongoloti lama a ni tivi ku a swi lohela na a nhoveni i vonaka kha dya vuswa na pizza dimani se loko a kha dya na vuswa na pizza a kha hlamusela ku swi a mi swi tivi swilo leswiwa swi nandziha ku fika kwihi a kha dya na swikhavichana leswi ya kwala a twa kahle na so I tivi vo tala mina u fana mina swi teki a kha na dimani i mhaka ya ku yini i mhaka ku is a comedian i loyi a nga ta game 2 na game 3 va ri mani Tshinya Vatshwa was seen sucking vonake aka a mama bodlere ra vana a mama swa serious a leswi swa ku huwa leswi ivi la gaza yi nga vhe yi hlamala ku pfa ku nga ku humelela ni demons a nga va se a kha a penga or vulungu loya or ku humelela yini hi ndlela yo fana leyo so a hi twisisi kahle ku humelela yini mara loko ni langutisa xiyisa lexa maybe something is wrong kwala a nga teka va rini a nga teka nkuma luwa a endla a ya ka ti lawyering engineering va fika va loyelela laha va nga va loyi na yena kwalaha or va tlheriseti or again a ni matsundzuka ku dimani after loko tihunyi leta ta titshweni va vuye va n'wi donetela swakudya why va nga n'wi nyikanga something maybe maybe va n'wi nyike mali
mara hi vulavule hi mhaka ku hi doneteliwe swakudya so ku hi chela tihunyi swi nandziha ngopfu vona se sweswi ni va ni donetele swakudya leswi swi nga la mina ni vuleni a video va lava nga doneta va n'wi twela so phela munhu wa ku yivela tshata ta vuya a ta ku lavisisa a sa ku byela ku a hi nga ngheni hi strong leswaku endla timhaka leta ta ku kuma loyi a nga ku yivela kasi yena nga yiva tsha khocana nganga ku ta kwalano bavo mi nga wari so i nhleketa ku ri swakudya leswi va nga n'wi donetela laha nga ti donetela swakudya something's wrong. Fana ti-chair vona, don't eat anything that comes on your way. It's either dya yona mvondzo yaliya na makhongoloti na hinkwaswo swiya na swipamu a dya na lexiya va ri xilumankongo a ni maxitoyi lexi nghenaka matini va ri xilumankongo a dyetetela swilo leswiya hinkwaswo na swicecerekungwa hinkwaswo so Dman mina a tivi n'wana na n'wana ta draw conclusion ya yena ku humelela yini hi Tshinya Vatshwa why se xi vona ka xi kha xi mama na bodlhela ra n'wana xi kha xi mama strong phela loko vo ku vona u ri a crowd na xikarhi ka vanhu i khe mama bodlhela leriya van'wani va ngo ku sarhanda va ma hlekelela mara fambi ya ri mama laha vuxakeni laha mama bodlhela vo va rhwala va chela le ndzeni va ri haxi lexiwa xi jike nghozi lexiwa hi ndlela yo fana yaleyo so no well mani nga na to tala a tivi maybe it's just a comedian doing it tindlela tsa comedian a tindlela na vito I don't know no well sharp so got option timbirhi see is it that I attack a gorilla every week kind of Steve we got attack a ripa to survive kumbexani every thought leyi hleketaka yo